Ikaze ku makuru atandukanye avugwa muri Kivu y'Amajyepfo, ikaze kandi kuri channel ya Kivu Today News. Urasuzwa nanjye Boni Buranga. Umujyi wa Uvira waba ugiye kuba isibaniro ndetse kurusha uko byari bimeze ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma. Hari kurundwa ingabo nyinshi cyane, gusa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yaba afite umugambi wihishe wo gushaka kwifashisha Uvira atera u Rwanda. Ese byifashe bite? Imikoranire ye na FDLR ihagaze ite? N'ibiki bigiye kubera muri uriya mujyi wa Uvira? Ikaze muri iki kiganiro. Reka turebe ukuri kubivugwa mu mujyi wa Uvira. Uyu ni umujyi wamaze gusukwamo ingabo nyinshi, haba iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iz'u Burundi, FDLR, Wazalendo ndetse n'abacanshuro. Ukurikije abasirikare bari kurundwa muri uriya mujyi wa Uvira, ibintu bigiye kuhabera birakomeye cyane. Amakuru ahari nuko mu by'ukuri FDLR zihari ngo zibarirwa mu bihumbi 3, mu gihe ingabo z'u Burundi zigera ku bihumbi 4 ndetse n'abandi bagera ku bihumbi 8 ba FRDC na Wazalendo n'abacanshuro bari kuharundwa ku bwinshi. Gusa gahunda ihari ngo nukwirukana AFC M23, noneho hagakurikiraho umugambi mubisha wo kugaba ibitero ku Rwanda nk'uko byifuzwa na leta y'u Burundi ibifashijwemo na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bufatanye na FDLR. Amakuru ahari nuko uriya mujyi ngo waba waragaragayeho ngo ko wakorohereza izo FDLR n'abarundi gutera u Rwanda. Amakuru rero akaba ava i Bujumbura avuga ko hari bamwe mu bajyanama ba Perezida Evariste Ndayishimiye mu bijyanye n'ubutasi bamubwiye ko uyu mugambi ushobora kuba ari mubi cyane, ariko ngo yima amatwi ndetse avuniramo ibiti, maze yemeza yuko ingabo ze zigomba kwiroha muri uriya mujyi zigafatanya na FDLR mu mugambi mubisha. Gahunda ya Perezida Tshisekedi yo rero ngo gukurikiza ibyabaye mu mujyi wa Goma ariko akabikosora, aho ngo agomba kurunda ingabo nyinshi cyane ngo ku buryo M23 ngo yaba itazabona uko ihafata. Ingabo zibarirwa mu bihumbi byinshi cyane birenga 10 zikaba ngo zamaze kugera muri uriya mujyi, aho hagomba kubera urugamba rw'isibaniro. Perezida Evariste Ndayishimiye mu mugambi we wo gufasha FDLR ngo akaba abona umujyi wa Uvira ari wo mujyi mwiza wo kuba hatangirizwa ibitero ngo byakwibasira igihugu cy'u Rwanda, aho rero FDLR nazo ngo zahagurutse. Intwaro nini n'into ziri kurundwa muri uriya mujyi, ariko amakuru ahari nanone ngo nuko M23 iri kubibona ndetse ikaba yamenye yuko ishaka kwirukanwa muri ibyo bice. Ahangaha rero ngo M23 ikaba nayo yiteguye kuba yakwinjira muri uyu mujyi, ariko mu buryo butangaje abarundi ngo bakaba bari guca ruhinga nyuma bagasaba M23 imbabazi ngo bazabareke bave muri uriya mujyi, ngo M23 nishaka kuwufata ngo izabareke bavemo batarwanye kandi basubire i Burundi mu mahoro. Ariko M23 yo ngo ikaba iri gusaba yuko mu gihe bakwifuza ko bagenda mu mahoro batarwanye ngo bazirinda kongera kwambukana abaturage b'abakongomani bajya kubaheza iyo mu nkambi mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana rero ko hari imigambi mibisha iri gutegurirwa hariya mu mujyi wa Uvira, ariko nanone M23 ikaba yerekana ko itifuza kurimbagura abo bose bayirwanya, ko baramutse bemeye kuhava batarwanye nayo yabareka, ariko bakareka abaturage bakaba amahoro. Ibi biravugwa mu gihe u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze iminsi mike n'ubundi bongeye guhurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kongera kuganira ku masezerano ya Washington, aho impande zombi ziyemeje kongera kubahiriza ingamba zafashwe kugira ngo hihutishwe gahunda yo gukemura amakimbirane.
gusa ariko biratangaje uburyo Perezida Tshisekedi aca ruhinga nyuma akaba ari gufatanya n'ingabo z'u Burundi na FDLR mu gushaka guha ikibuga, no kuvuga umujyi wa Uvira, FDLR n'abarundi kugira ngo bashake uburyo bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Nk'uko twabivuze ngo bakaba bifuza kubanza gusunika M23 aho ibirometero byinshi ngo kugira ngo babone uko batera u Rwanda, uretse yuko ntekereza ko bitabahira kuko uyu mugambi bari banawufite ubwo umujyi wa Goma wafatwaga, ndetse FDLR bagerageje kurasa mu Rwanda ariko ntabwo byabahiriye. Kugeza ubu rero amakuru ahari ni uko ngo hari abandi bantu bagera ku 500 ngo bakusanyijwe hirya no hino ngo bashaka kwiyandikisha muri FDLR na Mai Mai no mu yindi mitwe kugira ngo binjire muri FRDC hariya muri Uvira kugira ngo hazabe isibaniro. Wazalendo ngo barifuza kwinjiza abandi bantu bashya, ariko ibi byose biracyari mu bitekerezo, ntawamenya niba ibyo bibwira bizaba. Ibi biravugwa mu gihe abanyamurenge bakomeje kurashishwa za drone mu bice batuyemo, ndetse Kinshasa ikaba ikomeje kwerekana ko nta gahenge yifuza, nubwo mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu biganiro by'Idoha ndetse no mu bundi buhuza butandukanye leta ya Kinshasa yemera agahenge, ariko ku rugamba ntabwo ikerekana. Ibice bitandukanye nk'ahitwa mu Karingi n'ahandi hakomeje kugabwa ibitero, aho abanyamurenge bari kwibasirwa n'igisirikare cya Kongo mu buryo bugaragara, amahanga, umuryango mpuzamahanga bacecetse. Ese M23 iraza kwinjira muri Uvira? Ese haraza kuba isibaniro nk'uko biri kugaragara, cyangwa se n'ubundi bizongera kumera nka mbere maze abo bahanganye na M23 bazavemo nta mirwano ikaze ihabaye? Urabiduha muri komenti uko ubitekereza, uko ubibona. Hari amakuru rero yari yazindutse avugwa yuko ngo M23 ngo yaba yifuza kuva muri mujyi wa Bukavu, kurekura umujyi wa Bukavu, ariko aya makuru ngo ntabwo ariyo, ndetse bakaba bayavuguruje. Amakuru yari yasakaye ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino yavugaga yuko ngo M23 yaba ngo igiye kuva muri Bukavu. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa leta ya Kongo ryateye utwatsi ayo makuru, rivuga yuko rero ibyo atari byo, ko bababeshyeraga ko ngo bafashe icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ku mbuga nkoranyambaga hari kuzenguruka itangazo ryitiriwe umuyobozi wungirije wa AFC M23 ushinzwe ibikorwa bya politike, demokarasi n'imiyoborere, Bertrand Bisimwa, rivuga ko iri huriro ryafashe icyemezo cyo kuva i Bukavu kugira ngo amahoro arambye aboneke. Kuri uyu wa 21 Werurwe, umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko iri tangazo ari ikinyoma kandi ko ryatunganyijwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije kwibagiza abantu igitero ingabo zabwo zagabye i Goma tariki 11 Werurwe 2026. Kanyuka yatangaje ko nta binyoma bishobora gutuma iki gitero cyiciwemo Umufaransakazi Karine Buise wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF kibagirana. AFC M23 yafashe umujyi wa Bukavu muri Gashyantare 2025, ibihuha bikaba byavugaga ko ngo igiye kuburekura. Aha rero ngo bavugaga ko ngo hari icyemezo ngo cyafashwe ngo nk'uko bavuye muri Uvira ngo akaba ariko bava mu mujyi wa Bukavu. Ibi rero babivuguruje, ahubwo hakaba hari ubwoba bw'uko M23 yakwisubiraho ku cyemezo yari yarafashe ku bijyanye n'umujyi wa Uvira, nawo ikaba yawisubiza. Ibintu rero bikomeje kuba agatereranzamba muri Kivu y'Amajyepfo, ahakomeje kuba isibaniro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hakibazwa niba intambwe zigambiriye kugarura amahoro zizagira icyo zitanga, cyangwa se niba byose byaba bigiye gusubira irudubi. AFC M23 yagiye igaragaza yuko yifuza kurengera abaturage uko byamera kose, kandi ikaba yacecekeshereza intwaro aho zituruka. Ubwo no kuvuga kujya guhagarika nyine ibyo bitero biyigabwaho, dore ko iba yashotowe akenshi, ntabwo ariyo ishotorana, ahubwo iba yagabweho ibitero.
Birumvikana rero ko muri Kivu y'Amajyepfo urugamba rugihari ndetse impande zose zikaba ziri kurwana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa ubu tuvugana ibitero byo mu nkengero za Uvira bisa naho byari byagabanutse, ariko nta cyemeza yuko byaba byahagaze kuko ibintu bikomeza guhindura isura umunsi ku munsi. Biravugwa mu gihe muri Katanga naho havutse umutwe urwanya ubutegetsi bw'igitugu bwa Tshisekedi. Umutwe witwa Movement Debout Katanga pour la Libération du Congo watangaje ko wamaze gutangiza intambara mu rwego rwo kubohora intara ya Katanga n'abanyekongo muri rusange ku butegetsi bw'igitugu bwa Perezida Felix Tshisekedi. Umuvugizi w'uyu mutwe Colonel Ngoyi Kumwimba Tigre mu itangazo yasohoye ku munsi wo kuwa gatanu tariki 6 Werurwe yavuze ko abarwanyi bawo bamaze kwigarurira uduce twa Lusinga na Nkonga two muri teritwari ya Mitwaba mu ntara ya Katanga. Uyu mutwe uvuga ko ibihe Katanga n'abaturage bayo cyo kimwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange bari kunyuramo birenze urugero rwo kwihanganirwa. Uyu mutwe washinje Perezida Felix Tshisekedi n'ubutegetsi bwe ko bafunze inzira zose z'ibiganiro by'ukuri hagati y'abanyekongo, bahitamo gushyiramo igitekerezo kimwe cyonyine cyo guhindura itegeko nshinga ryiswe itegeko ry'abanyamahanga. Ni ibirego rero Tshisekedi areganwa n'umutwe witwara gisirikare w'ishyaka rye rya UDPS uzwi nka Force du Progrès mu rwego rwo kuguma ku butegetsi mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Uriya mutwe wagaragaje ko bitumvikana kuba ubutegetsi bwa Tshisekedi bwaratumye abanyapolitike batandukanye barangajwe imbere na Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Kongo n'abanyamadini bahunga igihugu, abandi bakabafunga nta mpamvu. Mu bo wagarutseho harimo Obe Minaku Kamizelo, Emmanuel Shadari, Jean-Claude Mvuemba, Frank Diongo, Jose Makila, Claude Rubaya, Bibi Kapinga, Seth Kikuni, Pelo Luara, Azarias Ruberwa, Matata Mponyo Mapon, Andre Kimbuta, Raymond Chibanda n'abanyakatanga nka Moise Katumbi, Wivine Mumba, Loriane Mwewa, Pasteur Mulunda, John Numbi, Mathieu Kasunka, Richard Muyej, Ari Mova, Isabelle Chombe, Papi Pungu, John Kajilo, Kahozi Bin Marisawa, Marcel Kafindo na Felix Kabange. Mu basirikare bakomeye wagarutseho bafunzwe harimo General Filemo Yave, General Mulongo, General John Kabila, General Kuka, General Kampeta, General Jajija, General Banza Kabulo, General Kisebo Andre na General Ramazani. Uyu mutwe washinje ubutegetsi bwa Tshisekedi kuba bukomeje kuyobya isi ku bibazo by'inyongera biri mu gihugu, ivangura ry'amoko, ruswa, kunanirwa kwa guverinoma, ikene wabo n'icuruzwa ry'ubutunzi bwa Katanga. Bati dushingiye kandi ku kuba isi ikomeje kurebera mu gihe abanyekongo muri rusange n'abanyakatanga bavuga igiswahili bicwa, bakatirwa igihano cy'urupfu ndetse bagahatirwa guhunga igihugu, twebwe abanyamuryango b'uyu mutwe twafashe icyemezo cyo gutangiza intambara y'amasasu mu rwego rwo kubohora Katanga na Kongo ku gitugu. Uyu mutwe waboneyeho gusaba aba general ba ofisiye bakuru n'abasirikare bato ba FRDC ndetse n'abanyakatanga muri rusange kwitandukanya na Felix Chilombo n'ubutegetsi bwe bise ubw'inkoramaraso, ahubwo bakifatanya nawo mu rugamba rwo gushyira iherezo ku gitugu. Wunzemo ko urugamba watangije ruri mu rwego rwo gutera ikirenge cy'abanyekongo bo mu ntara za Ituri, Maindombe, Chopo, Hotwele, Bazwele, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bafashe icyemezo cyo kwirwanaho bahangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Naha rero ngiye gusoreza ikiganiro nari nabateguriye, reka mbashimire cyane kuba mwari mugikurikiye hano kuri Kivu Today News. Abatarakora subscribe mwibuke kuyikora, abayikoze namwe ndabashimiye cyane kuba mukomeje kubana natwe, mukomeze gusangiza ibiganiro byinshi tubagezaho abantu batandukanye kugira ngo amakuru ajye bagereraho ku gihe. Mwari kumwe nanjye Boni Buranga, reka nsoze mbifuriza kugira ibihe byiza.